et sois lolo, et sois lolo, oh lolo, no kata, amekagon ema, amekagon, ma joie soit et lolo, no kata, amekagon, ma joie soit et lolo, no kata. Fonu ponega popo ya mito timike. Blonya ikele chiomene. Eya enye mahu bagbe. Ame ike fonti trecho ame kuku otome. Eya se na gbedotora. Eya enye mahu ikele akbe. Nele hueji sela. Blowo chimenyane. Tone bena awe lolo unuo katan Yesu. Nane kemele anyigba aji ike uwo na o. Nane keme uwo na o. Lesiata made chiri. Machonye ti adare ti o. Madonde nu o. Eye manote sese. Malikele me o. Eye manote sese. Manote sese. Manote sese. Elle avait ewe don benam. Akbena o Yesu. Akbena o Yesu. Fofo mavo mie chobu wokle kafu na o. Gbogbo kokwe. Nuti kokwe pe gbogbo. Vana va do Yesu reji le mia peti ome. Nane Yesu benti kokwe neje fan le mia peti ome. Nane mia de méthode sia de belouvo. Ne do ese eye wa glo van bena ne nyo Yehowa Yesu we glo bena enyenye ale plola nyu to akeke ake ne nya alevi o de sia de be do wame ne nya alevi o de sia de be tiko le nya enu yoke o hia cho ontokbo fofo le o nyamela nane luvo de siade wadifo nane miafe luvo wadifo wonu chifafa o globe wo nyala eyi nu dade efe nane wo nyane kede miafe luvo me tame susu ike titrere Yesu nyanya Kristo nyanya ntila mi bobwe de tele Yesu Kristo ben come na ne mia pe chio wanyi to blibo vu mia be chio yodomi le wonyame le Yesu Kristo ben come. Amen. O yirami kede mi ga do we sonami sirekake eye mi kafu apetola le yepe amenu veve bakple yepe ameta popota eya ekpomiata
elle no abe kɔsira ɖeka ya mi me doko eye esrɔ̃tɔwo nɔ kpali me Mawu kplɔ mi yi eye wogba kplɔ mi gbɔ le dedienɔnɔ me ke mia me yiwo ke ti lo me la Mawu na anyigba kple mi le miabe aƒewo me le miabe dɔwo me le miabe dɔwɔnawo katã me la Mawu na anyigba kple mi eyae dze na kafukafu eyae dze na dodoɖetsi eye ne mi ma xɔ game o la medi be mia ade nugble ku ɖe Yesu be nya ɖo ŋuti eye miaxɔ nanewo le miaƒe dzi me eye miado gbe ɖa gbakple ke medi be miaxlẽ nu le Yohanes ƒe agbalẽ 8 me miate axlẽ tso kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖekelia dzi. Jean chapitre 8. Yohanes ƒe 8 tso kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖekelia dzi. Tete Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi se la bena ne mienɔ nye nya la me la ekema nye nusrɔ̃la vavãwoe mienye eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔɖeviwoe. Woɖo ŋu nɛ bena kpukpui blatɔ̃ vɔ tɔlia ma woɖo ŋu nɛ bena Abraham ƒomeawoe mienye eye mienye ame aɖeke ƒe kluvi kpɔ o. Aleke wɔ negblɔ nam le gblɔ bena miazu ablɔɖeviwo mahã? Yesu ɖo ŋu na wo bena vavã mele egblɔm na mi bena ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la nu vɔ̃ ƒe kluvi wònye. Ke kluvi menɔa aƒea me ɖa o, aƒevi la nɔ anyi ɖa. Kpukpui blatɔ̃ vɔ adelia. Eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la ekema mianye ablɔɖevi vavã. Kpukpui blatɔ̃ vɔ adrelia. Menye bena Abraham be ƒomeawoe mienye gake miedi be yewoawum elabena nye nya la mexɔ dzi na mi o. Nye nya la mexɔ dzi na mi o. Alléluia. Egbedasi ke va miaƒe didi ye medi be miama kudo mia dometɔ ɖe sia ɖe la eye nyi dzidodo le Yesu Kristo me. Ne megblɔe nenea la ɖomahi ƒegbea me trɔ gɔmeɖeɖea nyuie ɖo. Gake tame susu yi ke le mia sia enyi bena ne mi va Yesu gbɔ la eye mi xɔe abe ɖela kple aƒetɔ le miaƒe agbedzi le miaƒe dzime le miaƒe nuwɔwɔ me la yɔyɔ ɖe wòyɔ na mi wòdo ɖo ɖa mi eye yɔyɔ ya nye sia bena miado go le xexea me. Miado go le xexea me be tame susuwo gbɔ, xexea me be nuwɔwɔwo, xexea me be gɔmesese gbɔ. Eye miava yi ame yi ke nye kekeli fia la gbɔ. Eye ne yɔyɔ ya va la mese fi ma o. Nane le yi ke français gblɔna bena persévérance. Edi dzidodo bena ale yi ke me dzesi Yesu egbea la maganye wu nenema. Me di be magagblɔe ke. Ne mi va Yesu gbɔ la edɔ ɖe wòwɔ le miaƒe agbe me, edɔ ɖe wòwɔ le miaƒe dzi me, yɔyɔ ɖe wòyɔ tsɔ yɔ mi be va gbɔnye. Fifia ne mi va vɔa ele be nukɔ mia yi edzi adzesi wu ale yi ke mie dzesi gbã
mia yedi anye ale ike mienye wu mia yedi mia doji le me mia no eme mia goglo le eme mia like le me mia ba fo mia ba keo ne ito le eme. Alléluia. Novi enyayo le vevede eye medila do peji ba medila glona amede ike le mia dome amede ike le mia pom le kapomu oji YouTube alo WhatsApp alo afike ne a semia pe nyaolea me jibe ma globena le ei mamle o mela no vinye choti vava choti abri nyame na choti yareke me na ministeri yareke me na choti yareke no vinye me nye mau nyanyao. Alléluia. Me dit la gableke me nyibena ne va choti yenye mau nyanyao me nyibena me dona gbera amero me dona gbera be nya be maome be dona gbera mi oya mi dona gbera matin mi dona gbera midi mi dona gbera ao no vinye me nyi gbedodo ra be nya yo. De ne jesi Yesua de ne jesi Yesua de Yesu pomo le jiomea de ne dasi wa gbena Yesu be ya lon Yesua ne amede le mia dome me po choti kone le vavam kaka na fifia me dekuku ebena ne mi sefe gbela mi ga onkao mi ga sejio doma hi ocho gbedasi adoda o ne ina choti ne le choti me le nye hame dada le nye hame fofo ne dona gbera vo me pocho edio na Yesu me pocho edio na Yesu me lona Yesu me jesi tocha gohan elebe na wo tiatia ya elebe na wo tiatia ya dila nenyi dila eto alo eno nenyi no vinye de via kokplova choti de mesuo ma yeji mau nyanya to chale tamesusu me a enyo voga kene mau nya me va bena ameane wa lon Yesu ameane wa jesi ne wa choye pe diblibo achone wa mi me po oto. Alléluia. Yuda to wole nu fona ame yo ke o globe yo jesi mau ame yo ke globe yo nye Abraham bevio ame yo ke globe yo nya sela yo nya nyala eye wole gbogblom na obena ne kukui blaton vore kelia eben kao ne tete Yesu glona Yuda to si o hoeji sela bena. Alléluia. Me amesia me wole nu fom now ele nu fom na ame yo ke hoeji se bena ne mie no nyenyala me ne mie no nyenyala me la ekema nyem sro la vanva we mienye. Alléluia. Ne le ho Yesu di sela enyi chachia gbanto ike nyi chachia ike ni enu veve ike amegbeto la wo maga gbleke doma hia amere le mia domela ela globe o be Yesu be nyawa to ko le glanya so vife mekea o chonde choda simena be eye me jova ta Yesu be nyawa to ko le glo be nchama no va choti no vinye. Alléluia. Matema gale enuma le wa bati gome eye aga kplo Yesu de o menya anu ike ma o fe gbogbo le zire nyayaji eye enume ga pe o ne la tona kplo la re benare mi pere ntinye o. Alléluia.
mina miatsɔ miaƒe luʋɔwo be dedienyenye bakple miaƒe éternité deke mavɔ miaƒe destinée éternelle la mina miatsɔe vevie meganɔ tsɔtsi vam agale nane le akpati gɔme meganɔ tsɔtsi vam nane la ganɔ agbe me yi ke le ɖewo ɖa tso Yesu gbɔ meganɔ tsɔtsi va ko ele be Yesu ne nye aƒetɔ le wo dzi me ebe ne miexɔ dzinye se la miewɔe nyuie vɔ tiatiabo le ele be mianyi ŋkɔ nye nusrɔ̃lawo ame yiwo ke kplɔm ɖo ame yiwo ke le didim be yewoaɖim ebe na ne miewɔ tiatiama be yewoaɖim yewoanye nye nusrɔ̃lawo la ke miewɔ nu ka o minɔ nye nyawo me mido dzi le nye nya me mi persévérer nenia français gblɔ le tarbi me ma si vous persévérez alléluia me di be ma biabia ɖe de Yesu di ƒo miaƒe luʋɔwoa ame geɖe tɔna tsɔtsi dzi nyuie ame geɖe wotsɔ woƒe agbe na Yesu le nyateƒe me vɔa ne wɔ ƒe ɖeka domahi letri ɖeka letri ame eve la tsɔtsi atrɔ zuna nu ka o routine ɖeke magblɔ le ʋegbe me ɖo kɔnuwɔwɔ alo wobe miawɔe ta miatsa mi le va tsɔtsi ta amea ƒe luʋɔ la Yesu me ɖi ƒo na eƒe luʋɔ amea be luʋɔ la mekpɔ dzidzeme le Yesu me o amea be luʋɔ mele se vivi le Yesu me o vivi sese ɖe le Yesu me yi ke Mawu be tameɖoɖoe nyi bena amegbetɔ be luʋɔ la ne kpɔ dzidzeme ne kpɔ vivi sese le Yesu me nu yi ke le dzɔdzɔm alo mele dzɔdzɔm o la amea la le Yesu me la ne kpɔ ŋutifafa ɖewo le nenema ne miaƒe luʋɔwoa biabiae ma nɔvinye ele vevie ŋutɔ eyae nye ame ɖeka gbakple Yesu dome be katsatsa ame ɖeka ame sia ame ŋutɔ gbakple Yesu dome be katsatsa eɖanyi ɖevi o eɖanyi ame tsitsi o eɖanyi pastor o eɖanyi nufiala o eɖanyi gbedoɖala o de wò luʋɔ kpɔ dzidzeme le Yesu mea de wò luʋɔ kpɔ ŋusẽ le Yesu mea de wò luʋɔ kpɔ nunyame le Yesu mea alléluia nyɔnu ɖewo le Biblia me wobena eyi me ke wodo go kple Yesu la Yesu nya gbɔgbɔ vɔ̃wo le wo me eye le ŋɔŋlɔ katã me la wogblɔ be nyɔnu yawo megadzo le Yesu gbɔ o eye wokplɔnɛ ɖo eye wotsɔ woabe nunɔamesiwo tsɔ subɔ Yesu mele gblɔ nya yawo elabena enya vevietɔ woea magazi kpe ɖe dzi ke nɔvinye agbe ame se egbe ime ke me le nugble dem tso nyanti ame le gblɔ na ɖokuinye bena gbe ɖeka minya nusẽ ya ŋutɔ tsa yi ke le lãme nɔ eyi ke le tsɔ le zɔzɔma minya be nusẽ adza va gble o da ɖea minya ela te ma va me na Kristotɔ alo ma va me na Kristotɔ la te ma va me fa enu yiwo katã nana be miaƒe agbe dzena edzi nyuie ɖe la te va me be Mawu la ɖeɖewo dzoe meɖadzia Kristotɔ be dɔ gblẽ nɛ Kristotɔ be dɔ mate ma gblẽa ela te ma va me Kristotɔ adzi vi le Kristo me anyi ɖevia le Kristo me vɔ gakea ɖevia la te ma va adzo le Kristo gbɔ fain menɔ pastor ɖe be témoignage sem le Amerika wobe ŋutsua kple srɔ̃a wonyi dɔgbedelawo le tsɔtsia me missionnaire dans l'église woɖo ɖa Philippines
Onyi hamemegao, onyi pastor, onyi dogbedela yiko odora Philippines. Nous toi o opere ka peve kwa. Nous toi kwe gbedo. Gle soandare, gle via dare, petit bolo be somme. Gle soandare be imega gbova pemo, imega suboma wo. Nous kejo America chamenya. Adeke nyonuma anotero. Nema va me ade deke na notero. Alléluia. Nemenyi bena me nyale ike na note bakle Yesu. Enyale viviere lo. Ele vivie egbedodora le junyo adogbera bakle novi onyo asron Bible bakle novi onyo. Vone onto odeka me nya ale ike na honu nya mena oluvo. Onto de ka bakle Yesu me ponya ale ike woluvo adi pole Yesu me oa ne la fokume Alléluia. Laisse ata enu vivie to awa enye ya ike Yesu le gbogbom nami bena nemie notele nyanyame nemie doji le nyanyame la ekema mianye nyenu son la o fanfa eye wo yedi le gbogbombe na kuku blaton von velia Johannes Tanyilia memile ebe eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la wo mi upload viewe eye odon na ebe na Abraham be pometo enyenye eye nyenye ame ade kepe kuluvi kpo aleke wo ne glombe na miazu ablo de vio ma ha. Alléluia. Yesu Christo le nous fom cho ablo de denti vovo le amefe gbogbome. Alléluia. Nous ike ana vovo malava. Nous ike ana bena luboa ni wa poticheme. Nous ike ana bena stress zizide to ya ike le. Veve sese ya ike bla amerobe lubo. Veve sese ya ike bla amerobe ji. Nous ike ana bena wade ajola. Yenyi enya ike Yesu le globena. Nemie no nyenyame. Nemie no nyenyame. Nemie doji, nemie ledenchi, nemie kwekbobena miape luvo, le yediyim, le emendrom la, ekema mia jesi nyatepe la. Mia jesi nyatepe. Nyatepe ike kure nyagbenchi, nyatepe ike kure wagbenchi, nyatepe ike kure wodoonchi, nyatepe ike kure wo fomenchi, nyatepe ike kure wo chomenti la na onkao na jesi. Alléluia. Ni chomene tona amerele miape dome bena e dobe nyaya merola trokwebo ela bena nye chomea mele domu bebenkao e domere nete wo de pepe nenu ke nende jofi klikli kwa nke jajo kaka esanu wa do awon ka o dolio awon ka wa fa vi no kekereka wa fa vi revi o nyen to donye me mi atore eza otrome enu ke ko be e wo crise ntuma kwa egbea me amonglo be esura kule via we. Deko tere womdao, deko me tere womdao. Mega kamereko. Fifiane mtuma me kwebobena iba fenya Yesu. Iba fe likele Yesu mo woare deke wanono fifiao. Tamele blomne bena
meɖo la trɔ dzra nya gbe ɖo. Meɖo la trɔ dzra nya gbe ɖo bena nkɔ edɔa neva afi yi ke wòɖo la va le. Eye nye magadroe abe agbakpekpe le nye ta dzi o. Alléluia. Nu kae ahe emɔ bena Yesu manɔ afi yi ke wòɖo la nɔ le woagbe me. Ebena ne mie to tsi le nye nya me, ne mie nɔ nye nya me la, mianye ebe kukui bla fefo eye mia dzesi nyateƒe la eye nyateƒe la wɔ mi ablɔɖeviwo. Abraham ƒe ƒomeviwo mienye eye mienya ame aɖeke, mienye ame ɖeke be kluvi o. Aleke wɔe ne gblɔ be miazu ablɔɖevi ma hã. Yesu ɖo ŋu nɔ bena vavavava me le gblɔ na mi bena ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la nu vɔ̃ ƒe kluvi wònye. Fia Yesu le nu ƒom na wo ku ɖe enu yi ke lé wo de kluvi nyenye me. Enu yi ke be lɔlɔ̃nu diwo le wɔwɔm. Enu yi ke nye woaƒe dzi be didi elabena Yesu doe dzesi bena le afia la wowɔ tiatia be yewoawui. Togbɔ be mewɔ naneke o. Ye wòle gblɔ na wo bena miawo la mi be yewonye Abraham be ƒometɔwo. Vɔ gake mienye nu vɔ̃ be kluvi. Woantɔwo menya o. Alléluia. Ke kluvi menɔ aƒe me ɖa o. Aƒevi la nɔ anyi ɖa. Eya ta ne vi la wɔ ablɔɖevi, ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la, ekema mianye ablɔɖevi fanfan. Alléluia. Nyitsɔ la nɔvi kristotɔ aɖe nɔ biam bena ɖe me xɔ délivrance di ma. Ebe ɖe me xɔ délivrance be ministère di se ma. Ye me le ɖo ŋuti nɛ bena me xɔ délivrance be ministère di se ŋutɔ. Eye me xɔe dzi se bena ne vi la eye me gblɔ nya nɛ be ne vi la wɔ ablɔɖevi la ekema nazu ablɔɖevi vavã. Nɔvi enya ya le vevie ɖe ŋutɔ. Elabena mi le xexe aɖe me yi ke manipulation, gbɔgbɔme be manipulation le amewo dzi, le aƒewo dzi, le hamewo dzi, le organisationwo dzi. Ena bena ame gbogbotɔwa aya yi ke le ƒoƒoma mewo le. Eye afie nanɔ te. Anɔ te sese be aya yi ke le ƒoƒoma ma ƒo gbakple wò aƒe aɖe nu oa, ele be nyaya ne va eye nali ke le eme. Ne mi medzi bena mianye kluvi na ame ɖeke oa, ele bena enyaya ne kpɔe me le miaƒe agbe me. Eye nye Mawu ƒe yɔyɔ bena Kristo Yesu la ne trɔ va nɔ miaƒe agbewo be titina. Ne trɔ va nɔ miaƒe subɔsubɔa ƒe titina. Alléluia. Le Yohanes tawi atɔ̃lia me la, Jean 15. Enya yawo katã mienye kekem ke me di la atsɔe ɖo miaƒe dziwo me ko. Le tsokukui gbãtɔa dzia ele nu ƒom bena enye nye wɛnti vavã la eye fofo nye agbledela la. Alɔ sia alɔ si le ŋutinye eye metsena o la, elãnɛ eye ɖe sia ɖe si tsena la eɖea enu bena wòatse geɖe awu. Mia ŋuti kɔ xoxo le enya si megblɔ na mi la ta. Minɔ menye eye nye hã manɔ mia me. Ale si alɔ mate ŋu atse le eɖokui si ne menɔ wɛnti la ŋuti o la, nenema ke miawo hã ne mienɔ menye o la, miele ŋutege atse o. Nye nye wɛnti la, miawo mienye alɔwo. Ame sia ame si nɔa menye eye nye hã menɔa eme la, eyae tsea ku geɖe. Elabena nye manɔme la, miele ŋutege awɔ naneke o.
Ne ame aɖe menɔ menye o la, woatsɔe aƒu gbe abe wɛnti ƒe alɔ ene, eye wòaƒu, eye woaƒo enu ƒu, eye woatɔ dzo wo, eye woafia. Ne mienɔ menye, eye nye nyawo hã nɔa mia me la, ekema nu si ke mielɔ bia la, woawɔe ne mi. Amen. Ne mienɔ menye, eye nye nyawo hã nɔ mia me la, nu si ke mielɔ bia la, woawɔe na mi. Alléluia. Alléluia. Nyemenya enu ike zu agba, enu ike zu mawu, enu ike zu tokoko, enu ike zu mawɔ le miaƒe agbe me o. Ame sia ame anya. Vɔa Yesu Kristo be nyagblɔɖinya, Yesu Kristo be ɖoŋtia na miaƒe aƒewo, ne miaƒe ƒomewo, miaƒe srɔ̃ɖeƒewo nyi ŋkɔ, ne mienɔ emenye. Ye nye nyawo wɔ nuka o, wonɔ mia me. Wokpɔ mɔ le miaƒe dziwo me. Wokpɔ mɔ le miaƒe dziwo me. Wokpɔ mɔ le miaƒe dzimedidiwo me la. Ekema nuka o, nu yi ke miawɔ nuka o, miabia la, woawɔe na nu. Alléluia. Sister, minyi prophète la tso la fi ɖe la va do gbe ɖa o. Ŋutɔ woe nyi prophète. Le xɔ nyama dzi se. Mebe nukɔ. Me prophète la tso la fi ɖe ava do gbe ɖa o. Ŋutɔ woe nyi nyagblɔɖila le woaƒe dzi. Ɖe le xɔ nya dzi se. Obe idawo zagblɔ bena, o gblɔ le tsɔtsi bena, ame sia ame ke axɔ edzi se la, awɔ nuka o. Edɔ yiwo ke yiwɔ va yi la, awɔ nuka o. Awɔe wu. Awɔe wu. Enyama de mi xɔ edzi sea. De nyama di de mia mea. Minya hafi Yesu be nya ne di de me wa de. Meja gblɔ nya veve de. Hafi Yesu be nya ne di de me wa de. Ele bena mi kui be dia miazu ɖeka. Emi ku Yesu be di mi mezu ɖeka o. Ne dziwo me ku ɖe Yesu ŋuti o, kplikplikpli o. Ye be nyawo ma di de me o. Ta menyi magiki be Mawu ba me ya seŋu, Mawu ba me yam seŋu, Mawu ba me yam te wɔna. Yesua ye nyi nukunu wɔla. Yesua ye nyi miabe ƒomewo be kelila. Yesua ye nyi miabe mɔkpɔkpɔ. Yesua ye nyi miabe kɔkɔenyenye. Yesua ye nyi miabe nuti kɔkɔe. Nu sia nu ike anye nye luʋɔ be didi la, meka me wo le. Yesua me wo le. Le sia ta wo gblɔ na mi bena enye ma no me mi mate ma wɔ nuka o. Naneke. Alléluia. Alléluia. De mietsɔ Yesu trɔ tsɔ va miabe subɔsubɔa be tometi me au cœur de notre vie. Eyi me ke mi nɔ kpali me ame nɔ nu gble dem le nuwo katã ŋuti. Elabena mi tsɔna nuwo dana ɖe mia srɔ̃wo dzi, mia viwo dzi, amewo dzi katã vɔa enu yi ke le nua tɔ be tometi enyi bena wo luʋɔ mekpɔ dzidzeme le Yesu me o. Ne wo luʋɔ mekpɔ ŋutifafa le Yesu me o, ŋdi hafi agu ne woadze, meɖi ƒo le Yesu me o anɔvinye. Meɖeke mate ma na dzidzeme la su asi o. Eɣli kpo la do ɖe amewo ta. Eye nana bena enu yiwo ke nye Mawu be tameɖoɖo, enu yiwo ke miawɔ la, mi mete wɔnɛ wozua enu ale yi ke wòazu wɔwɔ. Elabena ebe eye manɔme la, mi mate ma wɔ nukɔ, mi mate ma wɔ naneke o. Alléluia. Mina miatrɔ agbɔ va Yesu gbɔ. Mina miatrɔ atsɔe eye wòazu nuwo katã na mi. Wòanye ame yi ke ɖu fia. Ame yi ke nye miaƒe aƒetɔ. Ame yi ke be egbeɖiɖi die miezɔna le.
Ameke la na me miaƒe dzi ne wòaƒã. Alléluia. Ele vevere ŋutɔ. Le Yohanes be agbale, egbea mi le Yohanes be agbale me di be ko miakpɔ Yesu Kristo Nazareth ame yi ke ku le atitsoga ŋuti la, enya yiwo ke wògblɔ le Yohanes ta delia me kpukpui blatɔvɔ atɔ̃lia, Jean 6 verset 35, egblɔ nya ɖe le afi ma. Ebena Yesu gblɔ na wo bena nyee nye agbebolo la, ame si va gbɔnye la, dɔ mele ewu ge akpɔ o. Eye ame si le die nye xɔm le sesem la, tikɔ mele ewu ge akpɔ o. Alléluia. Tete wògblɔ na wo bena kpukpui, je suis dans Jean 6 35. Yesu gblɔ na wo bena enye nye agbebolo la, ame si va gbɔnye, ame si va gbɔnye la, dɔ mele ewu ge akpɔ o. Eye ame si le dinye xɔm le sesem la, dɔ mele ewu ge akpɔ o. Eye ame si le dinye xɔm le sesem la, tikɔ mele ewu ge akpɔ o. Alléluia. Mele enu geɖe kpɔm le tsɔtsi me, xamea me. Menyi mía be tsɔtsi me le afi ya me be nya gblɔm me lo. Mele nu ƒom tso xamea me. Ale yi ke nɔvi dome. Nɔvi kristotɔ. Nyitsɔ mele enya ɖe sem me nɔ asem kam gbakple nɔvi ɖewo. Eye nɔvia le totom nam bena ale yi ke masɔmasɔ le anyi nɔm le yobe katsatsawo dome. Eye mele gbɔgblɔm be ne le nyateƒe me Kristo nye míaƒe dzi be etsinono, míaƒe dzi be nuɖuɖu, míaƒe dzi be fafa la, nu kae mate ma wɔ? Nu kae mate aɖɔ ɖo? Eye menɔ gble dem tso nua ŋuti me le gblɔ bena ela te ma va me bena abe pastor ene ŋutɔ gɔ̃ hã, abe kristotɔ yiwo ke le amewo be ŋgɔ ne mi menya wɔwɔa, la zu ko abe edɔ ene le wɔwɔm, vɔ wo luʋɔ mele nuɖuɖu kpɔm o, wo luʋɔ mele etsi nom o, wo luʋɔ mele dzidzeme kpɔm o. Ta ava me bena anɔ abe dɔ ene, woe nye ame yi ke eya tsã le me, eya tsã le wɔ nyuie, amewo la nɔ kafo be lele wɔ nyuie, vɔa luʋɔwo la mele kpɔ dzidzeme o. Alléluia. Elle est vevere. Elle est vevere. Elle est vevere. Yesu la manyi tsɔtsi dimanche be kɔsira gbe be tsɔtsi ɖeɖe ko. Alléluia. Yesu la manyi ame yi ke le míaƒe agbe be ɖoƒe ɖe yi ke ne míehiã nuwoa, míhiã be ne wɔ nanea míava yɔe o. Ɖe nye wo lɔlɔ̃tɔa. Ɖe Yesue nye wo lɔlɔ̃tɔa. Ɖe eƒe lɔlɔ̃ kɔ ɖe wo tsimea. Ɖe eƒe lɔlɔ̃ kɔ ɖe wo tsimea. Alléluia. Dɔléle ɖewo lea. Dɔléle ɖewo lea. Pastor ɖe nɔ ɖase ɖim be yi le hémorroïde. Eye wòle gbɔgblɔm bena yi to na Yesu bena
ne vava eya nye dɔyɔla la parce que wole gblɔ be woa opéré ebe le gblɔ be ao be yi be xɔse to na yi bena eya nye dɔyɔla ta egblẽ na ebe yi to na yi srɔ̃ bena Yesu yi ke dzi yi xɔsea ne nye dɔyɔla vava la ne yi do gokui la ayɔ dɔ yi. Alléluia. Ta ebena yi dzo yi mawo be ŋkume eye menyi be yi do gbe ɖa o vɔ yi tsɔ yi be dzi eye yi subɔ Yesu. Yi subɔ Yesu. Yi subɔ Yesu. Yi subɔ yi kaka yeƒe luʋɔ va yɔ fũu kpakple ya ƒe amegbɔnɔnɔ eyi me ke yi dzo le fi ma ebe kokoa mie eze ɖeka. Alléluia. Nɔviwo, medi la wu nu le afi ya nye medi la yi edzi sugbɔ. Mina mia ana Yesu Kristo be amegbɔnɔnɔ ne yɔ miaƒe dziwo fũu. Cultivons l'abondance de la présence de Jésus. Alléluia. Nane keme gafi le miasi o. Mina miagula miaɖokuiwo le miaƒe aƒewo me, miaƒe dɔwo me, ne le kpɔ yi vi ɖe le xɔ me, le afi sia afi, le tsileƒe wula ɖokuiwo. Na be Yesu be amegbɔnɔnɔ ne yɔ dziwo me fũu. Na be Yesu be présence ne yɔ fũu. Kpɔ mɔ na Yesu. Mebe ŋkɔ kpɔ mɔ espace na espace Yesu. Na game ne wa yɔ fũu. Alléluia. Nane ke mele ike wu tsɔtsɔ ne o. Mebe na ŋkɔ sister. Nane ke mele ike wu tsɔtsɔ na Yesu. Agbakpekpe ɖeke mele ike wu tsɔtsɔ ne o. Eto aɖeke ntasela ɖeke mele ike Yesu mate ma dogo. Dɔléle ɖeke mele ike mate ma mebe na ŋkɔ ma ɖeke mele o. Ɖeke mele o. Fifia enu anyi bena ɖe le yɔ ɖokuiwo fũu kpakple Yesu ya. Yi ke nye espérance. Ebena eyi ke me xɔ edzi se la menye be nye tsɔ me la ewɔ nuka o. Elle garantie. Alléluia. Etɔ me le ɖeviawo si o, etɔ le o. Ɖeviawo be nuka o. Ye be tsɔ me la ewɔ nuka o. Elle garantie. Me woe dza wɛ o. Me woe dza wɛ o. Nu yi ke wòa na o kɔ kpɔ egbɔ bena Yesu yɔ dziwo me fũu. Kpɔ egbɔ bena Yesu le aƒea me. Kpɔ egbɔ bena Yesu yɔ aƒea me ƒomea me fũu. Eya ye la wɛ. Eya ye awɛ. Eya ye ayɔ dɔdɔma. Eya ye atsu kama. Alléluia. Meganyi tsɔ tsi vava ɖeɖe o me de kuku. Mina miakpɔ mɔ na Yesu. Mina miakpɔ mɔ, miaɖasi mɔ na Yesu le miaƒe agbe me. Enu yiwo katã dzɔ le mia dzi, enu yiwo katã le dzɔdzɔma ɖe Yesu míawo ŋutɔ míawo be ŋusẽ mitsɔ le wɔe. Eyi me le nugble dem tso ale yi ke me le dɔ wɔm keke me le gbɔ bena nye ŋutɔ me le zã ŋusẽ nye le nu sugbɔ me. Miabe mi le zã miabe ŋusẽ wu nu. Ena bena enu ati kɔ na o, ɖeɖe ate ŋu o, amewo woaɖe dzi le ƒo na o. Elabe nu kɔ le gble Yesu da ɖi. Eye le be o ŋutɔ le be akpa ŋkɔe. Alléluia. Paulo gblɔ nya ɖe le Romatɔ be ta be agbalẽ ta nyilia me miaxlẽ kua mia ado gbe ɖa. Romatɔwo be agbalẽ eta enyilia kpukpui blatɔ̃ vɔ enyi. Romains chapitre 8 versets 38 et 39. Paulo gblɔ le afi ma bena elabena menye kem bena eɖanye ku o, eɖanye agbe o, eɖanye mawudɔla o, eɖanye dziɖula o, eɖanye ŋusẽ o,
Edanye nous si le fifi, edanye nous si le vavage o. Edanye kokofe o, edanye goglope o. Allo nous o bubuade o. Matem amami cho mau pe lolon si le Christo Yesu mia fetola me bo o. Alléluia. Paulo va le bokulombena nous kaye ade chora le Yesu Christo be mamanti be lolontio. Lolo ike le Yesu me. Amenu veve ike le Yesu me. Ike gbonu o katata. Ebena nous tifafa ike fo gome sese o katata la nena miabe tame susu wa no Yesu Christo me. Eyi meke ole nglo Roma toba gbalea. Eyi eno prisoner. Eno kame. Eyi o nglo agbale. Mi pore ke agbale adidia. Roma toba agbale. Ameno prisoner walo. Egbe amesia me voalo. Mi kwa ale ke wo cho etadeka etave. Li ke wo denu gome. Ego nbe amea edale kamo, edale gamo. Enu ikenye maufe lolon na eba gbela ele meva. Ela benan ko maufe lolon le dom le fa gbeme. Alléluia. Alléluia. Ebena miezu adiru la oglo, nous sommes plus que vainqueurs. Egle leme ebe miezu le nuo katame la mi wonan ko. Miezu adiru la oglo. Alléluia. Non vigne ne zoudiru la oglo le nuo katame. Pourquoi blaton voit adreli egle gake le nu sia o katame la mie doa di glo le amesi lomi lanti. Alléluia. Titre ne mia dogbera. Nane ke mega dora le Yesu Christo pe longo. Nane ke mega wu chochona o ena globena ewum ena cho Yesu cho dangbe o. Be eya esu nene ma o. Fogakela ebena le nu sia o katame la nye du atiglo. Nye du atiglo. Me di be mi adihaya e mi adogbera. Tona Yesu bena ne cho yepe gbogbo. Yepe amegbonono cho difo na yi ne kpere inti ne akponu nyamele e yamame ne kpere ife luvonti ne adifo le eme eye le ife agbososo yamela yanye dasedi la fanfane. Alléluia. Nukata wolai nenye Odeka kweje bubu no kata wo Odeka kweje bubu Odeka Odeka ye kweje kafu nukata Yesu tone benane na iwe lupone wa tipo tone benane choye pa megbono no choyo ifun tone benane difo na iwe lupo tone benane choye pe nu tifafa chole ibe tame susu katan chobne benane tuiba si chodare ichi tone benane pere ibe tinchi nous sianu ike nabe ile jojom nya. Nous sianu ike
Tsaka va ifa gbemela bene hedodova ne tso epe nu tifafa ebe nye metona mi be miave nyro voga ke metona mi be mia igo kemedi ebe na nye magble mi di akpo ebe nya peto ike mon Dieu pourvoira ebe nye maula akpo mi abe hiahia o katangbo eya me akpele eya enye akpebolola eya enye akpebolola be ame siame ikele mela etikoma wio doma wio luvo me be do luvo me be jojo nya be titi jojo yala ne notele nya akpeme ela be na Yesu owe di fo na nye luvo owe di fo na nye gbogbo owe di fo na nye luvo manomeo malikelemeo manomeo malikelemeo nye espérance le meo nye chomele meo evinyo be chomele asiome menye nu seo menye kaleo Yesu berentinye Bomone tonebe eya enye ife mokpokpo bomona Yesu wota mesusu mega chacha glalao ebena ne promène pas tes regards inquiets mais gavon bomona Yesu bomona Yesu bomona Yesu Bomona Yesu. Bomona Yesu. Bomona Yesu. Eya ya tema we. Eya ye wone. Eya ye tona Maria kle Martha bena. Nye me tona obena ne hweji sela. Na kpoma openti kokwea. Maria tone be me hweji sebe novinye la tema titre. Be ao. Enyenyi titre titila. Enyenyi akbela. Me dit ma tono be Yesu enyi doyoyoa Yesu enyi kachuchua ento emenyi enyi kachu eya ento enyi kachuchua eya enyi doyoyoa demone subwe Alléluia. Mea de me sobliu. Mea de me sobliu. Wenye tipo klani bawola. Me sopliwo mea de me sopliwo mea de me sopliwo mea de me sopliwo wenye tipo plani bawola sopliwo, oh, me
don se o. Ame sia me ike le do no. Be enye le kpodi o. Enye le sogaro da o. Enye le kpota o ta ma dum do la. Me di la to no be ame ade ke me sokple Yesu. Na ame ade be aglo di da ete glo di fa. Ame ade me sokple Yesu. Ame ade ke mate ma kpota o wu Yesu. Ame ade ke mate ma o nwe na wu Yesu. Ame ade ke mate ma kpoti o wu Yesu. Merci Seigneur. Camio, Cabio, Osio, Cabio, Osio. You are the King above all the earth. Cabio, Osio, Cabio, Akbeno Yesu, Akbeno Gbogbo. Mia yeti ajesi o abe ale ke mi enye fifila. Me kanu yo kele jole mia ba pe o me. Me kanu ikele jole mia pe do o me. Me kanu ikele jole mia pe sonde pe o. Mia yeji ba ple o. Mia do chile me o. We ado mia be hiahiã o katan china mi. We adipo na mia pe lupo o. Le Yesu Christo ben come. Que gbogbo de sia de ke me vu Yesu Christo me ola. Mie blure o tale Yesu ben come. Mie ble wa be dodasi o katando me. O nglondi be la mie duo jito alevi la fe vu me. E femme na mi nenema. Nous c'est nous c'est que titre Yesu Christo ben nyanyanti le nyagbeme. Le novio ba gbeme la nye batana o le ngonglo la nu beblebe gbogbo de siade e dan de siade e da nyi afeme dan e o e da nyi afika e o cho onglo di bena mia agbatana o onglo di be mia ason ochi e ye de ke matem awo for mi o e femme na mi nenema Yesu agba pepe si agba pepe yike no vire tro e ye o tweva wa feme la Yesu le won comme la ne truera le eta e ye ni ejo bakle ablode fafa bakle fofo le Yesu me be mi asubo okle mi apedi no vi hey elle avait au mau awonye na le Yesu Christ ben comme. Amen. Merci Jésus.